Shubor nakaslem jong unong san hima. Employment Monitoring Cell jong Khasi Students Union haga arpo artrik unailar arajar arpo sao kalalit ban ai daga dor khas shabar osan po khundai ngut ki MLA baru so menteri rangba jong ka jelau Konrad Sangma halor ki arpo tli ki mat dawa ka seng ban wanra ya ki jingkela ya kurkom trekam jong ke MPSC Habaya keren berkilat pathai kubor Long Press Club mentakasngi nagalyang chairman jong ke Employment Monitoring Cell Khasi Students Union Ruben Nadir uloong balabun teliki snem ke MPSC kala deko akarukom terekam jongka barkadon ruk kajing bemko ya karukom tungkam tungjam kumta nagalyang kaseng mentakasngi kala ban ai dekat dorkas sha kini ki MLA knang bakin dubla banya theria tai hapo giyeng dor bat thau an bat kumno ban san dor thmai ya karukom terekam jong ke MPSC Kato kat ni teligi mat dawa ki baka KSU kalabu kilong nadu ke batung ya u ne ke chairman ke MPSC da ki baladan ke kerdan pule am da ki basyutung ki political party ke MPSC ke deban penduk no ke personal interview ke grade B, C, but D but deban pendan kam de ki kamera ha ke por ba pendong ki personal interview ne ke benta ke grade A baru ban pen ipa ba ki marks jong ki betho examen but ki wei de ki mat jing dawa Mentasni nak kadang juga khas tunjungin ila yo bali ai khas borok political parties apa di bat kini ki macam apa ki macam gawa ba ka ki isuri kelabu kumnu batun kala bat wanra ya kata tungkang tungjam ko ba BSc nak kadang kaseng ni ai saborok ni sabunda ki amri namar bagi kuat ba ya kani kamat bikin keren bawa session ke kebenaran masyarakat kesini. Nomor ba kani ke mat ke bakta ya boro kejelah kui. Kum kisamla kila pendet ya kam juki kila pendet cimpuli juki Henry ke semua sifat. Watla kiyo iki maks ki bahe Henry namta bakindal ki itu hani hentai bakin itu iki he ki han ki do no ila ka ho. Tikum kaseng ila sim iki ni senja nanti kini kendiat na belanda nilai ihi ba nilai ibu ya ka nilai ki habar ka office juga MPSC nama baru kuat ya kata transparansi kata kecukul bahkan nama tukang tunjang mencoba MCS but hadirin berlaku terima seni bagi pun iji bakal nak ada yang juga MPSC berada tangi tuli benda bakal MCS bagi tak pelat kemal seni bahkan tu juga tentang Tepro ini dikulu program dengan teman WPB examination. Kum keseng ni suatu ba kum di jingja dengan eja kapor lara minla untuk kelar ikian kamu joker PPC. Ladan pembahasan musuh PPC kalau kita dari ya revolution 1972 halu mata kaum simla amen kindon kita ki kindoan an examination tu ni recruitment rules program kimonong kucu mata borok. But they halor ini bentar bah ini hiji kundung kini. Gawe kita cukli bagi kau ambu balik asal bukan ambu bentar kimdon ini recruitment rules kebabian. Hatu kini hawan kita dia kata atau komisi kantor dia kata ne bentuk yenu kat bagi semua. Nak kapor video ini kecil jual ni nak bah ini sama batat kam bah hadir berkelat kam. Judon kata bah kejengawa besar kejudan kita kiwi bentar bagi habis keren habis recommendation yang tai tikung kita kini bantu nomor bakat bah ke tungjam kanun kuwi kejela orang kuwi kan putra ni bah hakaman kita office idan bagi cuma haki man ki bentar kemelaya kawan terus bahadu beli nomor bangin la ban say kita ki civil service ingla mesti kita ki beri baterai ki officer card buat hok ya kam bagi bala menora yang mengucin bahan. Dan kalian keseng ni abu yang ni kedua kas abu sampai naik ki MLA batin ra ini ki mat jindawa juga begini keren abu ke session begini ter kini merging mode batin one kakaju masun. Imko abu ini bahkan don kanung ke division apa dengan ke ruling ni ke bat ke opposition Henry kini kamat babolok ni panwan lang kaju kekunhun bat takawe surki ba lada ke sorkar ke kuat pengkelak ba kawan kuat pemonda ka
tungkam tungjang ko bakut kadai ban stang shwa da pa pun kala ki an ki kalung hapo PSC kenang ba kanon accountability na kalang commission halo ka tungkam tungjang dia halo ni arpo ni mat jingdoa ni labu ka ba ningkong ni bo ba ka jingtung ni chairman ba ki members jo PSC ni yan major bagi wiki jela hapo ka notice ki tung ki chairman bagi members ki bala that bagi jing puli ki ba ki bala contribute ya ka society ki ba long ki commission ki ba asta Henry di pa commission ka jing lalu ki por mo mucho hadu menta ni ibe ki dita ki political appointees ni bo kata kama jingdawa ba ndi ban ki nu ki members ki chairman tu ndi ban di ki political appointees jokono kono party kaba ar bengi ong ba kadon ka an polo ita ba ki mam ki nontri sarkar ki ban declare ki jingdon jingam ki jumki ka public domain kawai kaba susi kolomba kat kum ka commission ba kibi min to sarkar kim ju declare wala an balon de kim ju declare u secretary joka commission u shimla declare ki SSC te bale shimla declare kata ru de kam jingwa kata ru de mat jingli kata ru dawa ba bolo ki members ki di bantu ya ki di declare ki SSC ki apo ka website bat ki ba bala ba ni ba kandon ka vigilance ba anti corruption directory bon ki sama ki bon ki jor sini ba gidon ko kita ke jingkon kedon kita ji paksa andre yenung in company bar kumung in company kamdan kata directory ke bala apa bat kita ki brio ki bale kita ko kita ki kamsni ting nangkam kani ka por kam akna mak tingla unbeng ya kata corruption na po jela ki wik man ki lomba ni kwa ni digi page ki wik jela ki post MCS MPS bagi ki kandang manusia ende ka jela ka jui ya ka pos mungkin ki pos ki wan sisin ka hindusna sisin hindusna bale ni omba ki ila ko mi kita ki nong ile UPSC examination ngila pa clear ende tan ha jela jui ru ni ngila pa kandang ka examination manusia ya ka arja kanda advertisement joka MCS ki pala tu lai pesan lagi pos banyak pelat sisin pelat kila pelat santan lagi pos manusia dikna kila kentip ba dada kila pun clear kani huni usna kila pun prepare na tahu isna kaji pelat buat lagi pos kadi ka we i ji suba ka jungi kalong ba bekila pun tunjung ya kat tu kan ni ki brio ki ba de ki ba ya don link ki ki han ita re de badon tak sausun tu ki pos ki nomla ba ya kata de kaji dawa ka jungi kalong ba de ban conduct the examination muslim kaba seki kiwe ki macam dawa perfungsan kadiban publish ya kamaks kiwe ki public service commission ki publish ya kamaks bat kerteng bat marks kamaks ha person interview ki lel kita de ke jela jungi pan kapwa pan pelong ki kanu examination kapwa pan bui kajing bui ki don kini ki bro ki jing bakla bat ikwa ruba ka kuma naka directorate of the department of personal training kala ai ba ka personal interview kamdi mandon chu nadu grade B show kata ka notification kala alam nadu arja khanki kiwe ki jela kala patre kam kata hende ka jela jungi kidang pun ne sai kani personal kum ka seng dawa ba kani ka personal interview di weng mapro kalian ka seng hisnam ki baladap nadu usam arja khandre kala yale ya kata ka benta kala to ki dorkas jungi kalayat syukmat Andre gensan hausnam arja kandang iba kita ki mat jengdawa baka sarkar kala abdian kila jano but security ki bentar ba ni kun ka seng dawa hapo kani apo ki mat jengdawa kadi ba indon ya ka separate card system indi bantan chu baka asam ka jengdon lang baka asam ka penduduk nang shibuni di kwa ya ka la ka jong ka ngikwa ya ka lakajong ka cadre system but kaba seki but recruitment process sisi bala stam mudi ban kala kita ki we ki mat ki paham kongsan bangi seng ngila bu but ni kermen ba ki emili ki jungi kin sngam ya ka sur jung pat ba but kin ni ter gemer ya kini ki mat jing dawa jungi hapo ka session kaban stang dulu lah syakis. Nak kalian jungi ni AIB ke Shitish ki President Secretary bagi Working President jung ki
joki political parties boro nak por kalakim shim na yo ban kundu iki personally ini nak kalian jom baro political party si kira penting bagi kinsa study kini badade kebalong kepala kinra kini kimat kujui mengila bu por bengi penkre ya kena dorkas nila airu katu kini ki documents ki papir nila attach lang nang bakar pensuk kesoka ban setu baka jingdawa kajungi kamde kabangi sudawa hale Hendri dawa lima ka jing pendiang kisabut dengan DPP ini nak kalian ka Mizoram Public Service Commission chairman bagi members kiri beliau ba ladi ki civil servants ki ba la pas bala Shanghai kunju Manipur kiri kumtai Nagaland kiri kumtai Assam kiri kumtai kini baru hendak kacela jumpa pada members bagi chairman kiri baru ki appointee sudah tinggi ni penbiang ni kini sebut kejungi nambakan pensuk ya ka surka kaju opor ka NPC barapor ka om ba nakaliang juga kim jula ban disclose ya kamas henry ni attach ya ka we kam ni attach ya kanika results ba pemi naka Arunachal Pradesh aba ka declaration jong ka pemi pa jong ka marks jong ki kalong ka bakhur kipin bat kerteng bat roll number bat ka person marks person interview bat ka marks for examination kum kini ki kipin ba kim commission kam don ka ba bende hi ka bapuri hindre kile ka dak bakhu sakawai mat ting doi ba kong santam kolong ba dengi pe jakawi ki jela kini beri ki ba apply ya ka kam po MPSC ki di bandon di bantip ya khtin chong Mizoram pedi bentep ya khtin Mizo Manipuri pedi bentep khtin Manipuri ajela jungi pat ki ailat bit kini ki application profile di bende tang nong India hoi di bende nong India de haju kapolu kaji dawa kaji di bendong ba ba apply ya kam di bentep ya ka khasi ne ya ka khtin khasi ne khtin karo khnang ba kan sup ban communicate pat ba ne keren pat ba ba kin stu ya ka issue buat ke jing apa kacela kini bro ngina penbiang buat ngikirman bakal nyerap ke sofa kalian mesti sudah kami kundu nomor ba don ki kam bate dengi ngila subuh ya kan random jong office ke jong buat ngila ya keren limbah